تەوی هەموو کامپانیên çandina daran û hewlên geştkirina şînkahiyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi taybetî Herêma Cezîrê lê hîn jî rûbarên kesk li deverê kêm in. Li gorî xelkên deverê şînkahiya li deverê bi taybetî cihên geştê rastî gelek ziraran tê. Rastî darberê vedekê pir bû lê nema. Tamam dar fêdawê nûşînkahî bi xelkê tê bersîka wê bi ke اکسیژن بهتر زیادت که تناس که چوا که حتی نفیدیس که تیمار بین تشمشتی ولو بین تناس که چوا اما باور دکن جهات معنی ور اللي مقاطع بين خلق ورن وان داري ما يجي اللي مقاطع بين آف بكين آلیین پیوندیدار و یکی ودگرینن چند سدمن سرکه هن جوان مروینه هن جی خوزاینه. چند دنیا داری یا بی یا اکولوژی لجمع قال کی کیمه و آد دوا آجال جی قالك فرن باعتبار المناطق ما دفري چاندين و آجال قالك جي بلاد بين الودك دراء او جرادكن و اساسيا اليكاريج عليه ريفيبريه او جي جو اليكار بفا كومباني هانك فا حملات هانك لاري اكيدن ريفيبريا خسر تكز ديكا جو او بيشگيريه ددن همو بروجين او کوملین گو دوار جنگه ده چالاکن هر وها او درفتو اليكاريان ددن پروژه وان چه کسین گوته سرلیدان دکه خوازدارا بچینه پروژه ما بوان چه دبه یعنی وکی اولوی ام همه درفتی ددن اگر یعنی وک زیاده ترجمه جیت خوازن و پشتی چاندنه پاراستن خوازن ام وان شروط دگره سرخواه وان جی داراد چینن لگوری دستیا اکولوژیک جدسپیکا سالا 2023 لهریما جزیره در دورا 20,000 دار هاتنه چاندن. ev yek di çarçoveya plana çandina 105,000 dar de ye. Lê kêşeya sereke ya projeyên çandina daran avdana wan e. Gopiştî têne danîn plana avdanê di gelek projeyan de naçeserî û dar hişk dibin. Zana Umer dingê Amerîka gundewarê Dêrikê.